Poštovani gledalci, obično kad se vratim iz svih onih silnih diskoteka, restorana i šta ja znam, obično dođem kući na jedno predavanje o psihologiji, o psihijatriji, tebi je potreban psihijatar, to sve moja žena uz put nekako meni nabaci, ja je saslušam 10 minuta, odem na spavanje. I bio je ovo jedan mali uvod za našu sledeću rubriku. Sa mnom je stvarno u društvu psihijatar, ali ne zato što sam ja bolestan, nego zato što je od sada u buduće naš sugrađanin. Ja ne bi znao ni da ga predstavim. Ovo je jedna veoma čudna vizit karta sa puno titula, piše DRMRSCI. Bitno je ono Branko Đorđević. Dobroveče i dobro nam došli u goste. Dobroveče i dobro vas našao. Doktore, šta je psihologija, a šta je psihijatrija? Da li je to isto ili... Naš otac psihijatrije, Sigmund Freud, je utemeljivač i psihologije. Psihologizam je nastao tokom proučavanja psihodinamike razvoja čoveka, to je cjelokupnog djetinjstva. Psihologija je jedna izvrsna nauka sa kojom se suočavaju mladi ljudi i to je 4-godišnji fakultet gdje nakon završenog 4-godišnjeg fakulteta i izučavanja psihičkog profila rade se niz testova, psihološki i psihički profili, karakterologija, razvoj i dinamika čovjeka od njegovog samog rođenja pa nadalje. Ne proučavaju psihofarmakologiju, ne proučavaju nauku o lekovima, niti neuroanatomiju, neurofiziologiju, to se radi u nekim površnim granicama što je sasvim dovoljno da bi razumjeli psihološki profil ličnosti. Psihijatar mora da završi fakultet, to je jedna vrlo široka i opsežna nauka od 5-6 godina, mora da završi psihijatriju koja traje 4 do 5 godina u zavisnosti od podneblja i situacije sredine u kojoj čovjek studira i živi. Ja sam završio na zapadu, a inače sam zagrebački đak gdje sam tamo i završio sam fakultet i magisterij i doktorat i sve sam odradio u Zagrebu. Znači, velika je razlika psiholog i psihijatar. To je ogromna razlika, ne samo u načinu školovanja, nego i u kliničkom usmjerenju. Klinička psihofarmakologija koju sam ja završio je jedna ogromna, stvarno zbilja jaka i značajna nauka o lekovima. Psiholog to ne zna. Znate, psiholog može da pomogne da riješi tako brašno-porodične probleme, neuroze, psihološko savjetovalište da riješi u tom porodičnom savjetovalištu i da vam da osnovne smjernice. Ali da suštinu, lečenje, terapiju, dijagnozu, način lečenja psiholog to ne zna. A šta može psihijatar da nam pomogne? Psihijatar može da razriješi u današnje vrijeme. Savremena psihijatrija ima onaj klasični condicio sine qua non. Ono što sam ja učio, uslov bez koga ne može, jeste znanje koje mora imati, iskustvo sa kojim mora raditi i da kažem još jednu stvar, hrišćanstvo da voli ljude, empatiju da osjeća čovjeka, da nosi sa sobom dragocjene bisere ljubavi i poštovanja prema čovjeku. Doktore, vi ste nedavno izdali vašu 9. knjigu. O čemu se radi u vašim knjigama? Pazite, to je cijeli život jednog čovjeka. Pojam depresije, pojam stresa, pojam straha, fobičnog ponašanja, bolesti ovisnosti, problemi sa kojima se čovjek suočava u toku konflikta sam sa sobom i donošenja odluke da li da nekoga ubije ili ne. Spavati mogu ili ne mogu, bojim se nečega, a ne znam ni sam čega se bojim. Imao sam ljude koji nisu izašli po 3 godine iz kuće, koji imaju napade panike, strahove, fobije. Imao sam seksualne disfunkcije gdje ljudi 20 godina imaju problema takozvano inorgazmiju sa impotencijom. Niz slučajeva koji se dešavaju gdje psihijatar sa savremenom kliničkom psihijatrijom to može. Ja sam lekar kliničar koji radi na klinici, bavi se klinikom, imam svoje studente gdje se kroz jedno iskustvo i praćenje mogu da razriješim u 90% slučajeva. Ja se ne bavim marketingom, ovo nije marketing. Ovo je vaša želja da upoznate psihijatra, ovo je vaša želja i sretni ste što je došao dr. Đorđević u Beč i u Beču ćemo riješiti mnoge sigurno životne probleme od
teških duševnih bolesnika pa do laganih neuroza. Doktor, ja sam čuo da u Austriji uopšte i u Beču ima jako malo psihijatara. Koliko je to istinito i o čemu se radi? Zašto ih nema? Pazite, zašto ih nema ne znam, ali znam jednu stvar koja je vrlo bitna, da u cijeloj Evropi ima malo psihijatara. Integrativni psihijatar koji može lečiti savremenom integrativnom medikamentnom i psihoterapijom su lekari koji moraju proći 15-20 godina škole i imati bar 10 godina nekakvog stručnog rada. Ja radim 28 godina i pri tome silni završeni delovi ne samo psihoanalitičke škole, nego i psihoterapijskog tretmana uslovljavaju da se ne možeš baviti ozbiljno tom naukom ako nemaš takvu spremu, licencu, rad, iskustvo i znanje. Malo ih je, ne zbog toga, nego nadrasta broj bolesnika. Konfliktna situacija i životna utakmica je toliko teška, ljudi su 24 sata u trci. Ljudi su prestali poštovati osnovne biološke zakonitosti, jednostavnosti, ljubavi prema porodici, ljubavi prema Bogu, osjećaj poštovanja sebe i drugog. Izgubio se taj, samo postoji jedan sistem merilo vrednosti. To je malo. Doktore, ja i kad bi trebao da se obratim jednom psihijatru, verovatno da ga ne bi posetio zato što ne vladam dobro nemačkim jezikom i sigurno da tu ima puno stručnih izraza, zahvata i svega ostalog. Bio bi najsretniji kad bi došao kod jednog našeg čovjeka s kojim se stvarno mogu malo posavetovati na svom jeziku i zato smo odlučili da napravimo jedno predavanje u gradu, a tačnije informacije ćete imati na našoj lajsnici, a ja bih vas zamolio za kraj da nam kažete šta ćemo sve na tom predavanju saznati od vas. Pazite, tu će biti jedna serija predavanja. Prvo predavanje koje bih hteo da ljudi upoznam uopšte o stanju straha. Pojam straha, burnout sindrom, to je sindrom sagorevanja. I psihosomatske bolesti koje su najaktuelnije sada u svijetu. Pazite, ono što je veoma bitno i ono sa čime se psihijatar suočava i vi u svakodnevnoj vašoj porodici i na poslu je da je nešto što je najvrednije čovjeku. Nije to ni srce, nisu ni bubrezi, ni jetra. Sve je to aktuelno važno i vitalno. Mozak je nešto što je najdragocenije čovjeku i njegov osjećaj svijesti. Kad gubi kontinuitet svoje sigurnosti i samopouzdanja, kad ima strah da neće poludeti, kad ima osjećaj da nema više osjećaja prema okolini, i kad doživi jedan plato preko kojeg ne može, kad doživi pad tolerancije sa kojom se ne može suočiti, kad izgubi volju, kad osjeća da ne može gledati jedan film, kad gubi koncentraciju, kad gubi apetit, kad ima nagon na povraćanje i mučinu, to je već ozbiljni problem i permanentna nesanica, odlazi kod lekara jednog, drugog, trećeg, svi kažu u redu je, 5 minuta ga sasluša, pa ga vrati, pa ga sasluša, pa daj mu neki lek, a njemu nije bolje. To su za mene važni slučajevi. Taj čovjek je prvo psihički izgubio svoju stabilnost, osjećaj samopouzdanja, nadrasta strah i javlja se takozvani autonomni nervni sindrom, vegetativni nervni sindrom koji strada. To je psihosomatska bolest. Najviše. Ja bih vam se još jedan puta zahvalio, naravno drago mi je da ćemo se od sada u buduće družiti u našim serijalima emisije XU and Win. A vi, poštovani gledalci, ako mislite da imate jedan od problema o kojima smo mi pričali, možete nas slobodno posjetiti na narednom predavanju. Jedan veliki pozdrav ovoga puta od gospodina Branka Đorđevića i vašega Pište. Cold air, freezing breath on the